Ka-Office u Deputy Commissioner West Jainti Hills District, rengkat kajian trilang Ka-Office u District Sports Officer West Jainti Hills, hakalai puai tarik risau kila pelong ya ka Fit India Freedom Run 4.0 bat National Unity Day Run. Ya kini kajian kop marik surok ka balawan shimbenta hadu shispa san pesan ngut kisamla kentup kentei wat shenrang, lakawe lama ya ka da ukrobok pasa District Sports Officer West Jainti Hills. Ha kajing don lang kidukot ka West Jainti District Sports Association. Ya kini kejing Yakob la pelong halor katong jong ka Rashtriya Ekta Diwas ni kesngi penbena syaki nong shong syapang ka nong rem jong kejing teli badru banle burom ya kelengku sngi kha Sardar Vallabhbhai Patel uwe na kiriu kraw perkhat bad unong sain dor ya kari India hadin kejing sensyar ka sarkar Phareng. Ya kini kejing Yakob la sedang namadan kiang nang ba stadium badya ileng ba ka Lat Hat Labo Memory Colony Salaro Dulong Panaliar Lom Yong Kejam Yong Pia Mission Compound Chut Wakut Yang Musiang Lum Soyung New Hill Lat Hat Labo bat penkut ha indoor stadium. Hal kini kejing Yakob na kaliang kishinrang la job da utay bok lang biam ubala pendep ya kejing mare kumbalai pu arminian arpoi second. Udah saman kendan uba pendep hakapor lai pu arminit sapusan second bat udah emi renti pakma uba pendep hapo kapor lai pu arminit sanpo second. Kadbana kaliang ki kenthei la job da ka happiness power kaba pendep hapo kapor sapun riu minian arpun riu second. Nang ta ka mon lang ki kendan kabala pendep hapo kapor sanpo minian arpun yo second bat kamini kendan kabala pendep hapo kapor sanpo saw minian lai pun riu second. Ya ki khusnam kabalong da ka momento rengkat ka song pisa ka basau hajar lai hajar bat ar hajar tingka lasam syabaro kinong job dau El Nartiang branch manager Meghalaya Cooperative Bank Ltd bat upatrik lamare vice president West Jainti District Sports Association. Ready? 1, 2, 3.